Te amut kli jingkli ya pimo ba piwan interview kan ka ban penrung ya lade mau ban yok film bolong aga jing singo jong pi ba piwan mene kan uji piwan mene Flashting te haba piwan flashting tam bolong kan uji long pio bat ban rung sepo arbaje sepo bolong kalong kumno haba pi yo ban yo ban rung mo ban interview ba por bangarong hang tu te kalong nervous ye pa ki jingkli yang kikli ke nga dan ye kendet kan sa iba nga dunang tu tang pa permen ye bangan yo te sibuk aga jing singo jong pi long pikermen na ban yo pat ya kan ben nama ka jing mo jang ka bawan hang ni tu kan ben ban yo hi ta biang kan te tang kita ki tim mo desibun te ngalap lap biang samenta ban ye kren bat pi mo te pisku kumno ba piwan mene ban wan interview ya kan ka pa pimut ban pendrung ila de ban yo ban aklen nga kajingwan hangit nga sisiem kumtahi marba nga sodan ga ta interest kandiat tamahan re kajingrung jingi sapo pat imdan gim sotu so thasu marblai kelas jimbun ga jingkli lada ni thau banyo ila yo antri dan ni kata ga interest bangan yo pan tai te kat no je piwan ban interview pat kumba ngapoy hanni kumtahi si phoduna khandai tam Facebook haba pi lawan kendai beduna kan obi pi ban rung sepo kumtahi demar hapor rung tengin nang patai pi demar ba ngendak simi na po i kumni sikang hi te haka jing singo jong pi ba pi1 ka musim jong pi ka kermen ban yo ne kumdo ne ha jingwan de simila mi bangi thmu banlek keno kam sim ni thmu ting kwa banyo hi ka jingjop hi ikwa hi ni sidan hi kata ka jing thang bingin yo bai te kumba ong berbor te simila tre te ngidan kam hi banyo te ngasutunat ba pi1 daga musim ba slur mo bong no dan bok ken ba pinyo mo kamtam yak ba pilat mo te kamtam pi1 na kasnong ayu pi sa nasa halai mer te pi de trasnong na lai mer nila khala he halai mer biang te kejat nga de jat ing dot nongre jat yang pe te kalong kumne nganong pi haba pi ya ikong ting ba ha pin sayo hi tambolong kata ko de jingjit jom gibana po mo pi ong namar ba ni gibana parta tentang ilawan na yem impoy perkat anto ngilong no kuno bat ngilong ninya de kuno andre kasyong pada jingjit na po skawe ke jingwan hani dapat kimde syu tang mga ne de syu tang giwi lo midan hani kumba ka jumbo te sispa sanpo tamu da kuno te kilapon ke jibro te to kata angin yak ndu pada giwi video kubesibon papila ai jingkren mo te ngin yak ndu pada giwi video tang kini kintin kubesibon ya bala mo kade gini bang imut bantan nomor bang ya gini bang film ya ban pulih lente gini bro dia lada gila ban pulih lente gini banai jumpa bani hapo haba sim interview gamut gila ban yo ban ban pendung haga film P1 edition ya P1 edition te amut ong kumne ya pi hajingwan interview jong pi1 interview ladang lupa ya kan ladang lupa te pi hajing yo i jong pi babun bawan subu kum ngiru mo bawan te pisku kum no hajing long internet ima menta ba ngi kasingi gila dang sutu ya ka ba long bikinya ceprang maki kum kis gan laki sap jong ma ipen i kumne long ka internet ya si jungi kumne menta dang ki kai long katahi ko wi ngarung ang ya waju le ra ni no te tur bismat ki kai bu e gato ka jing aran ta sisu ada pi ki jak jak madam klat iki be kidan akmat pen i be ya ka sab de te bang te bang te hajing singo jonga ba kiawan na dum step kumto singa waje mo te long ba kio ban interview ado kan menta waje mo long đây là cái jingpun kam deh cái này jingpun kam hỏi te ngarung sang tenat ba yo ban ikren bat pi mo bala don bentalang nge te kubli sibun ba pi la ai musim lang ngi ro mo kam tam yiki ba dangwan thmai mo te hỏi nomor ba
Idan giba singran. Kum ka jingkren ka jongar wan nam theo. Mo. Kum sibun ya pi ba pila I'm sim lang ngi mo. To kata ngin ya kundu pada kiwi gitu. Saya kendu pada kiwi yang bun ki project kendu. Ka jingkren jongi kakut tangan ni. Tapi wah Wah, aku bisa sawan biang. tetap